Alhamdulillah ya Rabbil alamin ya rahimul mustaqim ya arhamar rahimin sinatuna ma'al abrar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina Таяктагандан кийин Ош мамлекеттик университетине тапшырып, мугалим, кыргыз тил мугалими жана дене тарбия мугалими болуп иштегенде мынакей жеңем, Сайра жеңем турат. Анын 3 уулу болгон. Ошол 3 уулу атанын ордун жоктотпой, бүгүнкү күндө ушундай чоң иш-чараны өткүзүп отурат. Ошол балдарына чоң рахмат. Biz barız oynap mugallimlerden oluştu da. Oşolordu bayır ösküreli. 65 yıldan başlayıp bir hafta meneniz. Sonra bir çok öskür. Bergen, Uluttuk Karadağ'da kalırız Aytaliyev. Rapor kabul alındı. Oğuz'e keske tübelet Kızılkurcan Balağı'na. Kupay. Geçin İstanbul'a. Ey, автомат. Tek bir kara, evet. Kaçın. Kara bir kaskılı. Kara bir. İkinci oynanan çizgilerden. Biz yaxshi oldu, biz yaxshi oldu. Bana rahmat. Endi de vazifede ana bozuk oldu. Oşol ya. Oyun жақсы болып атат. Мен айтарым, ошо туугандарына, Талайга, Таласка, Таластын апасына, Үзөнгө, туугандарына чоң рахмат. Мына ушул турнирди Кудай кааласа эмдиги жылда уюштурабыз деп атат. Ошо Муктар рахматыны эстеп, Куран окуп жүрө берели ошол. Дайыма элибизде тынчтык болсун, аман эсен бололу. Спортсмен балдарга күч кубат, жакшылык болсун.